no alugar ti ayan mo biyag ko sa pulen katitunggal kanito sawem kat kanya nuanya ti basol ko tama buri-burem daytoy puso iti naglabas nagragsa tapay laeng di mailadawan apa naginisem sa mo kinungkuna asisi at tuleng tiing ka patpat gentong paltanem isurong man kanya biyag kuno kasano amalipatan ka ket sikat gameng ko nalaklaka kadi biyag ko nga iwaksi titiro ni ayat at tinagibig naglabas, nagragsak, tapay laeng di mailadawan apa naginisem sa mo pinunkuna asisi at tulaeng tiing ka patpat gentong paltanem isurong man kanya biyag kono kasano amalipa